minus chi yang le baby wa le ima cha boy lo ai ti ajo private bank ai lo le bank ka tu bank ka ti ho hi e khat gam Indian Reserve Bank nei ta banga na gam dang ho si hun ko ke to USA te ho nan dan cho Federal Reserve Bank ti khat nei win ten aban le adang ho hi le ama ho hi hung lut phale kendal hi le na lin thei cho market am dan cho ho retail traders ho khule hiti kendal nyau cha hi ta tam nan cho bullish candle am nan cho bullish candle chu green arc represent cho am nan cho bullish candle ale tu hin banking institution ho alo le Indian Reserve Bank la ai lo le USD hung lut han le banking institution ho hung lut phale kendal le na lin thei ti na le cái gì hết ba candle na market movement ha bol cho among lut phale market na movement na sata am de nei cho na private bank individual bank alo le dang da hoi bank institution ho gam dang nga am nan chu Japanese ten the hon reserve bank nei ta bang wa RBI nei ta bang wa Japanese ten na bank lin ta khan ne chu am ho bank hung lut ding am ho nang thiran ki cho ding alo le US ten US bank hung lut ding thiran ki cho ding am nan chu British te bank hung lut ding am nan thiran ki cho deu na chi phala chun am ho hung lut phala hin market na ki hial na sata am ji cho ai ti phana em ho hoi la ya hung lut jam piang tu trading board phale ba da dingai na cái thế thêm vào cái lan cho retail trader ho chu pen da niau cha cha cho thili cho ong le hi chan chan ham kal kal ai wang mo hung lut nai vela chu ken da lin ta khan green ken da lin ta kharom cho hi ta banga chu hi chi ta bang mama chu am dan chu market na hi changa ki tong thei lo ei ho hin thil I changwa market mu ki por thei lo hi ya chu among lut na hi hoi lai ham phatia ba ji cho am nan na ken da len ta ho ko mong lut nei cho ken da nyau cho hoi le ken da nyau cho ta bang le ei ho lut nai ta ti ta te to ta bang he among lut pha le ken da le na lu sawa sa na chia he mo hung lut na pa he hoi ta ki ma tu le chun market na ki tong tong the ti ne to ka sei ma banga chu millions of capital are trading boards of banking institution na they control the market as they have huge capital tam ta nei was market he dei na so the cho aban le private bank hong chu mo hong hi Axis bank ta Kotak bank ta NDB ta lo le Asian Development Bank ta private or international bank na among hi market a ki chim yo cho aban le big individual investor ka cho example la India sunga dinga sei dinga cho ta ratan ta holo hi ta lo le sumho ta ho hi ta Elon Musk ho ta Elon Musk ho lo ta market control zo sum ho ai chu am ho sum ho ta ji wa na ne the ba ka sei lan cho iman hon yin phala ki so wala moin market hi kal saing the cho amang tam phala ki so wala market niam saing the cho na lagi market nai lut mana cho market he kal niam hi lo ya cho na abala ki China cho le retail traders su nang lagi ta banga loss nei nei yin yo ta bang ai chu capital niam ja to market na loss ki chi na ilai ka chu ne he lo ma to am ho market lin ho hung lut ji hina e ho dinga in aphat chum na aphat lo na ipiu ma salpa mình sẽ cái đó ta sum tam ta na banking ai lo le private international bank ho ta mo hung lut chu na market ana e ho dinga aphat lo na ipiu ma e ho dinga aphat lo na chu hi le a position di lo a position ham khat against sa song lut kha bala kun phalo di tin ne thema nang bai na bol kha mon sian bol kha ti wa ta bang na ale nang in bai na bol kha mo yang bai an bol kha la chu na phana pha ne thema ka sian amo to chi khom thei le chun pha ti nai cho na amo to chi khom thei le phana pha andang do nom lo wala pan chiu te na le apan le lai he stop loss hunting ki topic ang poi mo stop loss hunting na stop loss hunting hi
big investor ai le banking hi ta ama ho hin abol nom ji cho investor lin ta ho hin but sana banga market chu akal di na ma yang le but sana banga chu market hi taum cho hi taum khi hi ta hong khi ta khi adi jana chu hilai pha le kal ji cho adi jana chu hilai line pha le kal ji cho na hilai area hai na da adi jana chu tai kal do to ai wanga chu ti talowin mi him stop loss laila runga cho le laila runga stop loss ko cho laila runga yes sir masa ka sima bunga chu 50 pips sam khana chu stop loss ko ta cho $5 ham khana $5 ham khana stop loss ko ta cho ale stop loss anti mo tum volume pele mi stop loss ko ina noi lang pe a hi hilangai ki zo na lai cho aki zo ta ki zo wa hilang hi am mi stop loss ga hit pha aga hit sa yu mi man sa yu na stop loss ga hit na le minus ani ki khare cho na position cho automatic ana abal hilai ko na ta andan na akal li chu hi yang tham khat hi ben lai na ai lo le a hi di hi ai wang tham khat akal be ni chu le mi jam khat hi maina sa ti sa nom ji wa chu pe be ne them ba ti chu stop lo something gi ne theba ka seran chu abin thasa ke dasa stop loss hunting ki ti chu nang kaman sa nom di a chu na stop loss koi na chu ka hit sa ne thema ka ki zo be andan chu na market ka de ya ka move ya chu tham khat ka hi sa be na lai ai chu nang stop loss ka hit sa nang kaman sa nom ya na stop loss ka ti la masana I koi di ka ti na la stop loss stop loss I koi chu a hit kha le ki mang ni chu na le maina sa ka chi di chu na maina sa ka chi di so stop loss a hit kha le ki lo di so stop loss a hit kha le ki lo di chu ale nang stop loss ken ka hit sa ti nei cho ka hit sa ni chu le to banga hi le ken lai na cho bang chu hi le nang stop loss dang an koi cho yes ya ke chun hi la market ka control ta bang ka control thei ta bang ki le sum ka hau ya chu ka ki zu be thei cho amani ma ka ki zu be le kun ka ha zu ya chu market hi kin la ya nang stop loss ka hit kha abana hum kal to na nang stop loss hum hi zo a chu kin ka ki kha hilaya ko na he ka clear cho a market ka chung ka so na ne the na ba kan man sa ti nei cho abale copy trading ki ti chu le trading nang thi ma le mi trading board thei lo hon nang na copy thai na trading ki ti chu am na chu nang na board thei lo cho mi tam ta khun trading board thei lo ho jang khun market na sum mu na thei het cho yi chu theme expert yu khat am dan chu ma sanga theme jo khat trading expert yu khat a copy wa am dan cho to chu chi hi kai ta cho example a kai ta cho nang in trading na board thei ta na board thei lo pha na chu trading account ki hona kai trade chu na copy na kai trade chu mi tam ta ni the kai trade chu copy chu kai hin account khat bo sia ka tham ding ja ko na chu na am ho yang tong dio ken commission 30% ham khat ai lo le 50% ham khat ki ni le am da na ko ka vei tong bi man cho ne thim ba chu copy trading ki chu account khat bo sia na tham de na exam a chapong ho ki copy ho ta nga copy trading doing bo cho ye ha lo doing types of traders na traders so ita bang bang mam biao te o ko lam bam mo mini ham mi thum ham I bon bam na bam câu mấy mi li hil yêu le traders ni na ka pe na hi scalper ki ti haruma scalping bol ho hille minute am nan chu chom cha la chu minute som ham alo le minute nga ham alo le minute som thum ham alo le pung ka kha sung ham khana ki chim wa market na ki chim wa lot size lin diu la wa lot size lin diu la wa am nan chu hung ton pha gang chu la khaw na scalping ki chu minute nga ham khat la ki chim alo le 1 minute ken da la ki chim 5 minute ken da la ki chim yo am nan chu na to scalping ki nei chu
scalping hoi le i board tu le chun ki tonga ke tong i board khida le ki manga na kuma sapen hi scalper ki ti cho ani na pa chu le intraday trader intraday trader ki ti cho intraday trader hoi pt wam ti le amo hi ni khana hi market ni khana hi lu wa 1 day sunga hi market close 1 day sunga hi position close na tunia cho bong tu jing kala cho bong tu ni ha lang chana hi close te position cho minus a chi nang plus a chi yang le a kha go te na ki chu intraday profit han nang minus chi yang le tunia hi an ban chu profit nang minus ang le jing chana ho a koi dan do na a position no abona kha so ke tunia cho chu tuni ma le ke zo do tunia zo chu tuni ma le a ki close na confuse lo pina le zo aban le bale swing trader ho hi a position hi hafta khat 1 week ho chan koi oi lo le ni thum ta bang 2-3 days 2-3 more than 2-3 days na more than 2-3 days ni khu chan koi dan to besana banga tunia chu ma ho hin ti volume tile tunia chu market chu hilayam ta cho example hai ten market up trend in chi hilaya cho pau chu ajinga tai mu kit ahong hi wanga khadi lo ta ho ta koin lai ta anan cho market hilang pe ge phala khaw ne them ba in pro cho le swing trader chon market nim pana ke cho chu hapta ni ta tha koi dan no na ai le hapta khat lang wa koi dan jiu ni thum ni kar wa koi dan jiu ti nai cho swing trader ho laya hi ha lose nadinga chance um chile scalping ball ho to intraday trader ho hai aha pro ha po ha yang profit theipen ha loss theipen na abale hoi account size ni ya chu ni so ta ki koi zo lo na swing trader so hi le ni so ta koi jo abale aki china he le positional traders ki ti khan betta example positional trader ki ti chu amo hi chu market hi amo hi ha man lo pen hi chu moi positional trader sin ki bolam tin ha to lo ai wanga ha man lo na amo hi market na hi khat vei anan chu goal example a goal chu tu masang di wa chu 2071 hong gei cho example a chu lai hong gei ya ki zo chu pakhat hani 2 months 3 months chan gei hi a position chu kha hi la koi dan diu na more than 1 month ni cho pakhat karwal hi pakhat chung lang hi market na hi a koi dan jiu ti nai cho ne them ba aju ti le example a chu positional trader ho hin tu a hi example in January ha chun goal hi 1700 ke ye ti example in January ha awale February ha hi 1750 it aga ke ye hong kem kit abana hi February ti te March langa hi 1800 ke ta na aman chu April May langa hi 1950 2000 ke ye ti te 2000 aman chu 2200 ke ye ti te January ya ke cho opau chu ki zu ong zu le wa so ta ko a ha ko na a ha ko wa aman lang pe hong ge phala ke zu ne them ba positional traders ko to am ho kila ta ni ko mo ai trader join ni se ke da to ji pan tem intraday trader penja intraday trader ho ni khat sunga he trade law cho ki close ho tin position do ki close ho minus a chi nang plus a chi yang na jing chana dinga market ko da ta no ne them ba tu jan market ko close ka he position ki close ho tin
tuan banin volatility tiutu volatility pitin ham tile market na hi market in movement bolan pa tai hi su akal to hi chi pa hi volatility ki ti cho kel ha lo pin na le volatility ki ti chu market up and down movement a bolling pa ho a volatile le volatile market ne ki ti chu le market bom mol up a bolji bom mol down bolji bom mol up bolji down bolji jo hai na volatility example a chu na twin up trend to down trend yang ma sa sei ta ya up trend ki ti chu le am nan chu market hi akaljing lai ho up trend ki ti chu na down trend ki ale market chu akhejing lai market chu na down trend market na hi azu na ding opportunity bat ding up trend market na hi acho na ding opportunity bat de na le e cho kaljing lai market hi khejing lai market hi ya chu na ma thang ilai ka chu jo phalen hello male dang tunia class la ro chu ega vel ki de den aban demand area demand to supply area beote chun demand area ki ti chu le demand area demand aban le chilang ngai supply ki le chi le demand area chu pitin ham ne le market hi amnan chu hi a hong kal to na ji market ho amnan chu demand area ki ti chu pitin ham te le buyer ho om na ti ne chu buyers present na supply area ki ti pitin te le market akal to na dinga ating tang pen ho chi area ho supply area ki ti chu chi seller area na ti chu na agra min explain pi le agra min nandan chu chi hi agra min ga bela chu heti example in ti de belte amna chu demand area na holo ninga chu hong hi na hong kalji na market line ho area chu line ru na ambale hong hi na area chu line ru ki min na bela chu ale hilanga kuna market ngi pane ti example tua hi hi pa hi hilang pa hi ignore bol na like ai bela chu hilai hi market culture hilai kuna culture na hi chi line na pa na hong kal chu hilanga kuna hong hi ai le hi chi lai hi supply area tine ta chu chom khat ading a chu na apa le hong hi su phale hilai kuna kalji chu le hi chi area hi demand area tine chu na hi chi lai hi marthil man hong phale min a demand ji in market akili ki ji tine chu na ban chu na ale hi lai hong ge phale min ki ju ki ji tine chu hoitan belo chun market hi supply to demand area hi permanent hi lo chu temporary ngan bo chu na asai dan chu temporary permanent ma cham lo chu ai chu supply area hi supply area hi market athil manin an ho khala hi le a supply area chu ipya gi hial hem tile demand area gi hial le ne themba aban le new supply area cha ga hol ki ditina ta chu ale demand area chu an break me le market chun new demand area ga hol ki ditina chu tilai velo chun tilai line na ka ji hi tilai hi amnan chu hi tilai ku na hi market chu hong khi di dor ta chu ai wanga hi a chu ho hat walin hi le hilanga hi market hi kalkaling ta chu ang kalphana chu ptm tile hi tilai ama sa supply area chi area ki ti pen hi hi talowin demand area ang su ta chu na demand area ang su ding ale achung ngai supply area go hol krit ina ta chu lai ko na belo market ta kalta ta hong lai supply area hong ta new supply area aban hong khita abana kalkit ta hong kita hong kalkit abana have vekit lo tun supply area hi silai supply area cho di chana cho silai area hen ai wanga chom phazu hi market in demand area nui langa hi market thil hong chi phana hi silai hi ama sa demand area ki tipen chu supply area hong su do a silai market hi su ing ta cho
nghe thêm ba thì chú hết hạ bề sẽ lo âm nan chú market nín min anh cái chỗ này gì ham khát chú market thilman chú hung kalwala hele market thilman chú kalbe bị chết chêng âm nan chú thilman ha hi chana chú âm nan chú min cái chỗ chana chú ha hi bị beng na âm nan chú chỉ bây giờ chân cái tai này chỉ chỗ chỉ lại con nào chỉ chỗ chỉ lại con nào cái chỗ trong khát chú hay thì chỉ lang unbreak phá na chú ETM tile anh nuôi lang hi support cái tháo hồi đó cho demand area ale like a have resistance ahong pangkita ale hichi line hi unbreak phale market chu kalto kit ding hichi line support na nei kit ding anan chu hichi line zone hi ga break kit phale kalto kit na ti khale le ji market beta na tia ka sei chu demand area ki ti chu buyer ho umna buyer dominated area al tia chu demand area chu demand area chu buyer ho hat na area hi ya chu buyer ho hin hichi area chu hoi ta ki mial chiu amna chu layang hi belo chu demand area hita am to lai cái demand area chu thimin thil chu nom nei chu hita chi to di do chu ale hi chi to to hen langa hin chi su tanang le min aman nim ki nga ke ding hilang la rong khana ki chu ho di chu na ale min zu ri na chu lai zone hi chu am nan chu lai zone hi ya ai wanga lai zone chu hita lovin am na chu min ha cho an cho ta nang la chung nga he min an ki ro me bi cho na chi be lo chun chi ali mang kai khat cho demand to resistant to support area ti ki bang cho resistant area ki ti hi supply area ti nei cho confuse ho de support area ki ti hi le support zone ki ti hi le demand area ti nei cho confuse ho de na ma to zo a sei to why bata zo a sei to ki bang cho support area resistant area ka ti cho zo a cho a support line cho hoi lai ham na cho example a cho iten nga amadon don ji ya ichilai support area cho na resistant ki ti cho le market hong hi su nei cho resistant area ki ti cho lai resistant area cho r ki te ale market in resistant area in break phana chu market hi chi to ding hi chi resistant pa chu resistant area ki ti pa chu hilai area pa hi supply support area hong pangket ding market support da hong pangket ding resistant tha ga chi aga ho ke na r tha na ale hi cha ha chi ki ale resistant support area pa hi resistant pa and break phale chi support area hong ki tal ding resistant hong ki ding anan cha ta hong chi nothing is permanent na market na chu tunia class la na wa ho chi chu ho lai chu ni het lo ma tunia topic la ro chu poi mo ha chi demand to supply area mai he ya ko nang sumin market na he trading ki bo ho sum ki ho hai ne hello ma tunia class la na wa do di yo ka di di do de yang ki nei de lo ha ai ki le no sang tu na ve yi nang na ho sang su na ve yi nang pi ham ne hello am dan tu tunia class la to cho cho poi mo to additional supply to demand area na supply to demand area chu iti holo de ham iti ham iti ang lam nan chu nan ni khal sa da market chu candle tam ta chu ta ham chu candle ti hi tin ti te ti ta candle chu ta ang kit ti tam le jim le candle ho hi tu ai represent ta no chu le line ai represent to a chu ki to chu lo de chu market chu na ta hi ta hem de ale support area pe hit na dinga chu ahung kal na ji line ho chu line ki ji line hi lo cho area ka ti chu area na ahung hi na ji area line area ki ji be abal chung ngang chu area market chu twin lai hin me lai la dunga kha le lai la dunga cho de buy board de ai chu support area hi ya chu ale lang hi ge pha le hin adi jana chu uri chu lai hi ai wang stop loss ko de ichilang an break kha le
support repeating area break hi ya cho hilanga ki to ki na ji cho topic chu hoya hoi chu tu ni bol chu 17 page 17 amnan chu page tu ni bol chu page 21 hi le amomonga hi page ja chan momong ma page tam lo cho na am dan chu 43 ki along 45 ki along de cho paisa 40 40 la long chan bom cho ale tunia 20 chan gei hlan wale akit lang le khun mam dan chu en kendal study in bolu ta cho akit lang ai aban thi sai kendal study na kendal chun ko do ham na study in bolu ne het lo ma tu a cho na do no ma di he ai ko enge am lo wa lai pi le jing lai hi ong thi tu lai lai su ya na lai hoi lo wa le no na lai ne lo hoi di lo ding na thì cho cái này là ai bị là tôi nhà đình chụp cái này nó phẫu thuật là Hey, Ano